میوانه که مهیا پارلمانتاری دم پارتیه باجاری ایداری برایس یلماز هون دقل مایا یلماز تو بخیر هاتی سر چاوه من مرحبا سپاس که ملاوه هر بجی که تا او کنفرانس چاوا دیت ایرو اف کنفرانس کلی گرینگه اونزان ایرو روجرات ناوین ده به واجد نرخاندن اف کنفرانس ایرو استانبول لگلک دولت در و اکادمیسین روزنامه‌گر تبلیغون لگلک devlet navnetevide hatın, Baskı hatın, Katalanya hatın, bu Mısır'ı akademisyen hebun, Fikri Rahman'ı hatın, Türkiye ve Kürdistan'da gelek akademisyen hebun, Fikri Rahman'ı hatın, gelek Gottin'in Balkış hatın Gottin, Herveci İstanbul'u gelek tev kesbun konferansı yürü droje dedome, citine yani bu ise kanalını gelek kalabalık bu, gelek ticibu. Gerekli balkeş bu embejin. Edi domeri davye hat nizki sahadik şuna iyi bikade encama konferansı bedayin. Gerekli balkeş bu embejin. Başa. Devi konferansı da çe beryarın kiryari praktik hatına İstanbul'dan yanına. Rasta encamname da ye be nişandan tabi gerek Fikru Rahman hatın encamname hatın gotun gerek peyviri devlette Türkiye içine peyviri gerek Kürtçe peyviri rojda navinda hamu siyaset peyviri onun içine hatın gotun Kürt çar parça Kürdistan'da da peyviri onun şey tekliyon gerek çava be hatın nikaşkirin Jiboyuji geleki fikrin niftar hatın kirin gelek akademisyeni peştak ediyle tecrübeyin devleti dünde hatın peşniyar kirin hatın gotin çava hatın aştiya devleti dünde çava hatya kirin ev hatın ahaftın encannameye da bir yer keşbebe ben davine. Başa Rezdar Yılmaz ta çıradayı ta çıkası جنابت گشبینه کو او بریارن کو دوی کنفرانسه او انجامن کو دوی کنفرانسه ده بین استاندن باندورک ارینی و دلخوشکر لسر لبو تفگرن حکومت ترکیه هبا راسته ev aşitti gelençin mini ve zelatirci kari civake civak gere bu akı geldi kerojda ve civake civaka zelatirci civaka Türkiye Gerçi keve roje ve ona xeriye medya Türkiye zamanı ki aştiyane ninehi he ne hatya ve astı. Ev seviye ku zamanı van ku jiboya aştiye seviye ki küçük emi seviye hendik dibinin. Hükümete Türkiye gere zamanı xubu guhere medya Türkiye gere zamanı xubu guhere xeriye medya sernavi medya Türkiye işte keve roje ve gele Türkiye birinci sıra psikolojik Kürt Türkiye'de de dome yani bu gerek lazım ki civaka Türkiye'ci ve tekrar halden rojava xu kabul beke mafi gele Kürt kabul beke nasnama gele Kürt kabul beke bepejirine zamanı gele Kürt bepejirine tekrar rojava gele Kürt ev lazım jiboyeji ev lazım zamanı medya Türkiye gelip bir guhertin heci zamanı medya Türkiye hep psikolojik بله گلک شارزاب سپور دواره کاروبارن روجات ناوین دی بجا گوهرتنه که مزن و بنگهین لروجات ناوین دی ریدایم لید بجا پشکا هری شیر پشکا هری مزن بر کردان دکبه بجا کار به دستن ترکیه جی بو اوه کو کم ترین در بین لویه که بکن ببینن او پرسو پیواجوی آشتی اینا نروجه به گلو حکومت و کار به دستن ترکیه تا چه راده که گل سر و مجار سر راستن و یانجی تنه دمه به هدر داده. Rasta lazım heviye gele Kürt zedene, heviye pevajoy zedene be devleta Türkiye, peyveri Türkiye hükümete Türkiye zedene. Jiboyeji meclise Türkiye'de gele xabat bekirin, kanunu, makya kanunu be guhertin, be meclise Türkiye be akaftin,
em heviye gelê Kurd zêden em hêvî dikin ku Türkiye'de jî ev pêvajo li gelê Türkiye bê axaftin, bê niqaşkirin û meclisa Türkiye'de jî bê axaftin û niqaşkirin û yasa kanun û make kanûnek anha bên guhertin goy pêvajoyê bê guhertin yani lazim e ev jî xwe biguherin zimanê xwe biguherin û êdî gav bavêjin êdî gelek gav hêviya gelek tişt hêviya gavavîtinê sekin yani niyeta gelê Türkiye devleta Türkiye jî gelek kiş be em ê jî hêvîdar in. بله دم پارتی گلک جاران داخواست که کو او نواروکا او کمیسیون آشتی کو سردانا رزدار عبدالله اوجلان کریا جبوی رای گشتی بیت اشکره کرن وکو هر جارن بره نهیت وشارتن لسر و مجاری دم پارتی لسر و آخفتنا خواه به اصرار یانجینه Em ısrarın ew tiştek tên axaftin gere gel jî lê bihese gerek medya jî lê bihese ew tiştek diçûn cem gel bi Brêz Abdullah Öcalan hatin axaftin hatin gotin ew jî gerek kiş bibe gere raya giştî jî hemû agahdar bibe raya giştî lazim e ku Türkiye'de çi pêvajo çawa dimeşe raya giştî lazim e ku giştî bibîne agahdar be ew lazim e em bi ısrarın em dibêjin ku ew tiştek tenê axaftin ew tiştek ku navbera Brêz Abdullah Öcalan da tê xeberdar axaftin û komisyon nav xwe de çi daxive raya giştî lazim e ku hemû agahdar bibe medyaya ve gere bê weşandin gere gelê Kurd û gelê Türkiye rojata navîn pêvajo çawa diçe çi tê axaftin lazim e ku agahdar bin em ısrarın em hêvî ne. بله به بیرو باورا ته پشتی وی بداوی هاتنا وی کنفرانسا آشتی و هر و او آخفتنن گلک جه برپسن پای بلندن ترکیه کو ارینی و دلخوشکر دا آخفن گلو یه دوباره پراکتیک گریاری دا دقاد میدان سیاسی دا یه چه گوهرتن ده پیواجو آشتی دا چه ببیانجینه Yani em hêvîdarın em bawerin em aşitiye jî ısrarın yani gelê Kurd rojata navîn da parça Kurdistanê û Türkiye'de ve ısrare biryara xwe da biryara aşitiyê da ye Brêz Abdullah Öcalan biryar da ye yani gelê Kurd jî bi ser biryara aşitiyê ısrare gel gere vê pêvajoyê bimeşine gel gere xwedî derkeve vê pêvajoyê gelê Türkiye gelê Kurd dostên Kurda gelê Kurd bi ısrar ve gelê vê pêvajoyê bile xwedî derkeve ji bo gelê Kurd gelekî girîng e ev pêvajo ji bo wê jî çar parça Kurdistanê hemû yekîtiya xwe ava bikin serî da û dostê xwe re û xebatê xwe ji bo aşitiyê hemû gerê bixebitin û em ısrarın em biryardarin. بله گلک پسپور و شارزا دوار بیا و سیاست دبیجن دم پارتی پشتی وی کنفرانس یه گوهرتن بنگهین دناف نواروکا خواده چه بکه گلو او گوهرتن چنه و گلو دم پارتی تا چه راده که تا چه اندازه که خواهش بوی پیشوچون سیاسی آماده و برهف کریه Dem Parti wextê ku ev pêvajo dest pê kir zaten nav civakê de gelek civîn çêkirin hemû bajaran de hemû navçan de hemû gunda de ev pêvajo niqaş kirin pêvajoya aşitiyê niqaş kirin û gelê xwe re axaftin çêkirin fikrî gelê xwe hildan peyvê re jî tabii süreç pêş tabii keve em hêvîdarin ku Brêz Abdullah Öcalan jî azad be û tevlî siyasetê be û siyasetê yani hemû hevalê girtî ew gelê Kurd anî niga girtîne cezaevê de girtîkê hatine em hêvîn ew jî derkevin ji bo ev yasa jî bê çêkirin ev anayasa kanûn yasa bê guhertin em dixwazin ku ser yasal yani meşru hem mafê xwe meşru yasal kanûnî bikarbînin dem partî xebatê ya hazir ji bo wê jî guhertin jî yani çi guhertin gere bê niqaşkirin ev guhertinên em çi bingehê de çi ava bikin em ê hemû saziyê xwe re niqaş bikin û pêwîstiya gel çi ye
پیوستیا جواکی چیه پیوستیا سیاست چیه اما گوری بریار هلدون و گهرتنا گوری چه بکن باشه گلک کس کرد لسر و مجاره گلک نرازی و دلگرانند بجا کاربدست ترکیه بحثا دابی هاتنا پرسا ترورید کن لیک کرد بجن پرسا آشتیم کرد هزا خواه و کشیانه گلک نافچین باکوری کردستان و حتی نافچین سرسینور باشور و باکوری کردستان بکو آواشین زاپی و اورامار و گلک نافچه دن لسر و مجاره گلو یعنی کردان دوباره پراکتی دا گلک گاو آویتنه دبی واردا کاربدست و رایدارن ترکیه چه گاو آویتنه یعنی هری بوی پیواجوی گلی کرد حرکت آزادی گلک گاو هاویتن هون زانه هون جی بالدکشinin o tiştek çatışmalı da Kevin tehlike hebe juan harima derketten Türkiye'ci iro komisyona gidecekti. O komisyon iro dıkabete. Tabi ev komisyon eri gere encam hilde, gere biryar hilde ev lazımı. Rastı nav devlete Türkiye'deci hukuka yani embejin nav devleteci evik aşitina fazın emdibinin politikayı set sali fazın sergeli Kürt bimeşinin edi eva nameşe emdibinin ku nameşe geli Kürt evi politikayı set sali kabul nake hindiri devleteci cüdati emdibinin gelekşi politikayı set sali fazın bimeşinin le devleteci radere Türkiye'deci millet hek ve peyvacı bir meşne müjdümünün hem de bir miliba millet açtı khaz ve khazın bir meşnin lazım ihtiyacı gele Türkiye'ye ihtiyacı gele Türkiye'ye gele Kürdistan jihe ev peyvacı gele bir meşe edi inkar kırına zaman Kürdi naslamaya Kürdi mafen gele Kürt edi nigarın bir meşnin lazım ki peyvacı beşte hara peyvacı serbikere aşitiya gele Kürdün rujata navin belabe ve hevidikin. Başa Barış Yılmaz hem jiboy min hem jiboy hafkar min cehe keyfxoşi و دلخوشی طبیعی زمان شیرین کردی پاکش دو آخفی گلو دبی واری دا دمین بهوری دا گلک گلی گازنده و لومه جکار بدستین دم پارتیو هدف ها بره دکرن کو چما بوچ نکارن پارتیا کردی علی نکارن به جوانی و خشکی زمان کردی با آخفن لسر و مجارا گرینگ و هستیار و چکریا اونه چه بکن Rast tabii ki asimilasyonu ser geli Kürt gelemiyorlar burada binare. Ser mehamiya ser geli Kürt taybetli Türkiye, Kürdistan'a Türkiye'yi asimilasyonu gazaf mezin heye biser. Evci bandora ve hem geli bibinin yani geli Kürt kuda tıktım ya, naslamaya da tıktım ya, zaman da tıktım ya, hayır hera çandı da gelek erişten eser çandı hünera geli Kürt eve yani hamu Dibistan'ı Türkiye'de iro zamanı Kürt ne bekararın. Yani elbet normaline her Kürt'e gerek bir ser naslamaya koy, ser zamanı koy bakıve, ser zamanı koy siyasette bir kez zamanı koy biji Kürdi habuna geleme Dem Parti hamu hizzen geli Kürt jiboy naslamaya koy zamanı koy hakas bedelti dayın. Lazım ki em bir bedeli cinav xacı bedin, jiboy çandu hünera xacı bedin, jiboy zamanı xacı bedin. Ev taybetli göreve her Kürdiye, ev peyvere her Kürdiye. Kürditi gere zamanı xu bakıbın, zamanı xu bemeşinin, zamanı xu bijin. Ev lazım jiboy geli Kürt, jiboy naslamaya geli Kürt lazım. Ve evci tekoşine kam her mezine, her taybete, her piroze. بله سپاس جبوی برز یلماز هون کو پارلمانتار دم پارتی سر به باجار اداره باکوری کردستان بود